Biyag di tao. Biyag di tao. Angela, agsara ka din dito'y parlor. Saan pa'y? Madamdama pa'y basit, duro. Awan mo't customer mon. Agsara ka kit din. At dapay umay no madamdama. Isupay ti kita. Saanan, agsara ka kit din tagawid tan. Mabisina kon. Manot kitam di taya. Basit pa'y nga ron. Nan, kitaak man ti manibag mo. Ala, di mo pa kibiyangan ti belt bag ko ah. Ni, adumat gayam ti koleksyon mon. Mabalinda ito yan. Agsara ka kit din tagawid tan. Mabisina kon. Alaman laangan. Ala, intamangan iti restaurant. Ay saan? Itik out ta ti kanunta. Ta ijay dagos mo ti pangananta, Angela. Sige nga ron. Mabiit lang ha. Nasaysayat mo ijay dagos na ti panganan mi. Takababain dahi ta nga, Angela. Oho. Ibain ko dahi ta ano biyak. Saan namin anapintas? Ni, adda tao. Asino nga taday ta? Angela, nakamit ka ni Lolo na ito. Ha? Adda dalolok, kanti kabsat ko. Anyamat tan. Rung timing mat dagita. Agawid ako. Iyag mo ti kwartak. Ay, di ka pumanaw. Yamam mo ka kadakwada. Manang Angela, awanan pag naadan mi kin ni Lolo. Dinimulistan. Iso ang makipag naad kami pailaang diti apartment mo, manang. Sige. Awan problema, ading ko. Ni, apay, masakit kayo, Lolo? Awan nga raw. Nabayagan ngagsaksakit ni Lolo. Ngamadan agas na, manang. Rinisitaan ti doktor na. Nasayat nga ron no kasta. Nala, dito'y kayo nga agnaad. Idi pa'y lang amin nga ibagpagak ngam di yumat ngamin kayat. Mabain ngamin ni Lolo kan ka, manang. Sige, bantayam ni Lolo ah. Sana bale, adamot trabaho. Siyak ti makaam mo kada kayo. Agnadakmat na dito'y dagos mo, Angela. Ha? Agkatwan na. Awan problema. Naglaingan nga dalulo kan kabsat mo. Isuda kat ti mairano doon iti kwartam. Ha? Agnadakmat tan dito'y. Ngam na jak makapagtrabaho Tanay, nasakit ti saka. Talimtag ti kikit aramay ti saka. Uwan. Awan problema, Doro. Siyak ti mangipaay kadagiti kasapulan. Minda, kaya't mo di sumurot kanya kay parlor? Naimbagla ka tulunga kay Jai. Wan amana, ngam kasanungay ni Lolo. Awan kadwa na dito apartment. Adda ni Doro. Isupay lati makaamukan kwa na. Kababain samat manang. Saan? Nasing puti nobyok. Baka awat day Jai. Sweldoan na ka, Angela. Ha? Wana. Ngam jak may karitidak kala sweldo Doro. Wen, basta damitin mo iti binulan. Sige nga Rod. Mayat ka nga Rod amang bantay ka ni Lolo? Wen, basta sweldoan na ka. Pero baraw, pakingawat mo panjedak lakal tiraw. Ang idatanga kita magdegusaw. Nagato gamen, yak magawat. Saan na kababaunan dito'y? Tapno baunam. Bangala kay titugaw. Tagtuon ka. Usarong kadimat na panunot mo, Lolo. Amagan numatagak. Maulawak kami na tumangad, no kwa. Ay na, adungam mo. Di day tatakuriti usare mo na. Nadula amin.
Duro, my love. Dahito pala ti maitid ko kan ka ha, tani. Gumatangak iti agas ni Lolo. Nyamat tan. Day talaan. Nagbasit. Ano sa mun Ala, yag mo nga rudan. Mangirarit tumat na kita kabagyam. Idi awan dapay. Dakkel temated mo kanyak. Ngumitatagdadan. Bimasitan. Aganos ka pailaang Nyapay ngay. Wunan Nyat marikrik na yoy Nagsakit ti bagwagay. Maululawa. Kan nasakit ti sikit ka. Ay saus. Dandanin ti apit yaw lulaw. Ayabot na tagay bagbagamon. Duraw. May apay. Diyo pa'y kaya't ti matay aya. Laklakayan kayon. Anya pa'y lakwan nyo dito'y lubong ngay. Sali-sali kayo la dito eh. Anya? Sa ganaan nyo kit din ti papatayaw. Talakay kayon. Aywan. Agrubat kayaw. Papadanta. Intag pa siya Rejay Plaza. Ay, mabanugak. Sikalatan. Duraw. Ibinin kayo, Lulo. Uban kayo pa yan, ano kaya tiyaw? Intayag shopping. Kaya tiyaw? Gumatang tayo tinapinta sa bado yaw. Ken sapatos yaw. Libre nak. Wen. Ala, agrubat kayon. Daytoy. Daytoy ti suot yaw. Anya bado dayta. Daytan sa matay. Punas tila misaan. Wen, isuot yaw. Narugit dayta. Abot. Saan? Tabi ng bangluak. Tila'y paspasot mo kaniya. Dulaw. Lakit din. Sakay tog sanglas. Oh, daytoy. Isuot yuman pa'y daytoy takitaak. Yak makita ti pagnaklog sanglasak. Nasipngat. Ibinin kayo nga raw. Kan adda ited ko pag sarukod yaw. Daytoy Ala nulo. Agsukat kayo. Tay pasyar kayo man. Manang, napanan ni Lolo. Impasyar ka no ni Doro. Napanda ka no Rejay Plaza. Ala, maluman. Ngamawan da pa'y laang. Madama pa'y la siguro ti pasyar daan. Imbag man ta kayat ni Manong Doro ti mangipasyar ka ni Lolo. Masyan siguro ka ni Lolo ang nakapupuklatan ditoy. Manang, nabayag kayo ka din nga agayan ayat ka ni Manong Doro? Nabit pa'y, awan pa'y makatawan. Love na love ko ni bayaw mo. Unay, ading ko. Lolo, nagpasyaran nyo ngay ka ni Doro. Ni. Di mo kasarita ni Lolo. Tanabanog na ita, Angela. Ha? Ala, agina na kayo nga rod, Lolo. Ayat ko na matulog. Nabanog ka talaga. Sige, Lolo, panawan kayo pa'y nga rod. Itatarim warmanan dagiti apo ko yaw. Rumwartamanan Lolo. Intamanan agpasyar. Manjakon. Ne, apay ngay. Basta manjakon. Hayatan. Igatangan kay ta ice cream mo. Kayat mo? Saan?
Yang matlakay at ice cream. Anya nga ti kayat mo. Awan. May isa! Di nakpapungtan! Tamang nun niya pa'y ti maramid kukin ka. Darasam! Tumakder kan, tamapantan! One duro. Yaban dati papanantayaw. Tad ado ti aglabas at attawid jay. One duro. Lalayngan nyo ti agpalama. Tapno ado ti mapalamaan yaw. One. Kan di pagbaga ka dagiti ako kuyo tar aramiden tayo dito ya. Basta ibagayo lang agpaspasyar kayaw. Nawatan yaw. One duro. Tano agipulong ka. Dakis ka kanya. Nakapusot na. Yang kabalan terumuar. Kabalan yaw. Kibinan kayo may. Apay, papanan nyo ka ni Lolo, Duro? Kwa, inak ko may pasyar. Tapno saan amaboring dito'y balay. Maul hawak na bumakon. Ala, di mon pilitan. Tamangan no maulaw ijidalan. Bayang nga ginana. Sinalpagkit dito kastoy. Ni, apay Duro? Anyat pagpupudutam? Awan! Ni, anyat mapaspasama kiti day tao? Bye-bye amon. Kaya kadyag trabahon. Apo. Saan kami asumrakita, Lolo? Agina na kami mat itikabsat ko. Naimbang nga orasyon, ana. Umayak man agur or iti abuloy. Nay, apay, asino tinatay barok? Taylakay di tabanger abalay, nana. Jay apong na Angela. Ay, natayan day jay alakay. Wan, nana. Anyat impatay na ngay. Kwa, basta saan mutan na nagangas. Masadot siguro nga gangas. Takuna na iti na banugan nga agbibiyag. Mabitla nga rot na mga laki ti abuloy ko, barok. Nana, nainayunan nyo kumati abuloy yaw. Ta saan pa'y anak kalungon ti bangkay. Uwan, nana. Awan ni gatang mitilungon. Kan awan pa'y bado na. Kan saan pa'y anabalsamaw. Sige. Mabitla nga rod, barok. Duro? Papanam? Agawid akman pa'y jay lugar may. Tamasakit ka no ni amang kaw. Anya? Apay ngayon nalam amin na badong ngay. Di kan samot na nagsubli. Awan pagsukat ak ijay. Agsubyak matlag tono may alawas. Sumuro takmat. Ay saanan. Sige tanay. Sambutak ti biyahe. Mabitla ang apay ngay akal lahat mo ti panagawid mo. Ibatanak man. Sige tanay. Agdardarasak. Agsubyak matlaan. Sige. Mapanakon. Duro! Mabitlaan! Apo! Umay kami man! Apo! Umay kami man! Manang! Nagadot at tao ti umay diti balay. Ni, unang paiso. Nagitimot ka kaaruba dagita. Ala, anya nga tati kagara da manang. Umay kaminda, sabdan taman ida. Wan manang. Condolence, Angela. Nataymot gaya mo ni Lolo yo. Ni, nagkuna na tay.
kat si bibiyag pa lang ni Lolo Minana. Ha, ne, kastaya. Ala, asino tinang ibaga kada kayo anatayan ni Lolo Minana? Ni Doro boyfriend ni Angela. Kat no sinursor na amin na babalay, naguror iti abuloy. Sapay kababaan sa nga abuloy nga intadak at sa nga gasot. Tagsangit mat no basiti maitag. Anya? Anya? Awanan ba inday dyan lalaki? Isungay may kami tao may kami kumamakilamay. Awan tinatay nana. Ay naglokon day dyan adoraw. Awanan ba inday dyan tao? Isungmat lang nagdardara sa pimanaw. Pasensya kayo nana. Saan mi nga mo tinaramid ni Manong Doro? Anya? Sana bali nana. Tainto na da kwartak. Bayadak to tiintad yung abuloy. Ay na, baybay amon na. Saan mo tasi ka tinangalay ti kwarta? Iswabay amon, balasang ko. O anya manang, disidido kan amang idarom ka ni Manong Doro? Wan minda, nakaigagdan akon. Agruam day dya tao. Mananggundaway. Awanan bain. Adilabin ka! At nanabuya kita telebisyon! Ha? Anya day ta, Lolo? Nito raw! Na-disgrasya iti motor! Tatayan! Anya? Ha? Anyan tinagbambanagan day dya tao. Ala, nakarman sa magta ni Manong Duro manang. Nagpaspas magtan ti pan nakakarmana. Oh, anyan. Kaasimot di na nasulnitan dagiti nagkurangan na. Sakbayan na tayo. No kasano ti kinapartak mo nga agaramid iti may kaniwas, kastamat laan ti kapardas ti karma adumtengkan ka. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami. Manang Biyana! Hello papagayam, naimbag na oras amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan nga intay basay takat manipod kanipagayam tayo nga ibang saan napudpud nga waanagan. Ngam sakmay na, hello mampay kini Judith Aradanas, Flora Aurelio, kani Jovelyn Garcia. Kastimanti ko na ni pagayam iba. Dear Manang Biyana, adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Dayda kapadasa kat napasamak ini nagtrabaho ti anak ko iti sa bali a lugar, kat siyak tinangaw-awer kadagiti duwangan na. May isa single mom ta anak ko. Iso nga isulaang timang isaksakat kadagiti apo ko. Katap no nalawag di amin, rugyak ti agsalaysan. Ala ele, siya kon ti mga awer kadagiti anak mo, tagsapol ka iti pagtrabakwa. Alaman nga rod nana, tani, ag-eskwela danto ng awang pala trabaho. Iso nga rod nga awer idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan. Uray ta napusot meten ti naudi nga anak mo. Iso nga trabaho kakitday. Ay, apag isufren. Agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amaw. Iso na lang ta para kusina. Kaya't matagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrag iti trabaho. Sige, ta ibagak to ka ni boss. Nasing ko di boss me. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta.
Kat itapay lang, agyaman kan fe. Mano kano ti sweldo ngay iti day di a resort, ele. Minimum ka no, nanang. Ala. Mabalin mo ito na. Ala, ano sam nga ron trabaho? Kasanaw, agabang kay ti day di a lugar? Medyo adayo ngamin dito yung lugar tayo day di a resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti agin nawid. Marigatan ka no aginawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam ngay taplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybay-an kinitatang mo dagiti apo kumay. Pasensya kayo, nanang. Takas jay mat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon day di alalaki. Awan serbi day jay. Agburak laang tinara. Iso adimon ipalagip day di alalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wen, nanang. Punsulakan. Bantayam man paylaang dagiti apo ko ta. Apa naman na ya? Agbiyahe Inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apa saan nga gawin na ya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton malaman, Eli. Wen nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wen nga ron. Ay na, agawin ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ni, da ka no bisitam. Ingka kitaan bi. Wen, fe. Kasino kay nga ti bisita? Ne, da kayo matgayam, nanang. Apay nga imbay kayo? Day, apay, di mo kaya ti umaykaw, ele? Ah? Ay, saan man? Kayat ko mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayam da. Binantayan ni tatang Mau. Imaya, taumay ko itad dagito'y prutas kan natag. Naimbag lang nga abas tumuta. Ipadawat mo iti bus Mau, no di mo kayan. Ay wal, nagswildo ka. Saan pa'y, nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti swildo manakaw. Nga makaburing mo ti aguray. Unaw, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Librin sa no siya, tananang na. Ah? Ay, sige. Kay aglanguyan, tabayadak latan ti intransyo. Takababain iti bus mi. Oh, ato yan ti sweldok, nanang. Buo da ito'y asweldaw. Awan kurang na. Nang gustayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldo. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Ah? Oh, di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldo. Adoy, nanang. Agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Ahap. Ato'y ti limagasaw. Day tag allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni tao. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga ro ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Gan gumatang pay gayam iti bado da. Tanabas si tandan dagiti bado dan. Makabulan lang awana? Nabasti tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Kan gumatangak man iti vitamins da, tanagkukutong da. Iso asapay kuma, na maawatan na. No apay nga alaag amin asweldaw, elay. Saan ko mga saksakit tinakam mo, ah? No paggatasam dagiti ubeng punsaw,
Sagay sala ako tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa'y nagsweldo di anak ta aya. Sana nang tag, itigatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay. Iso ang masapol nga aginot na giti anak na. Ay wag, gimatangak iti karnit baka. Iloto man, kanabanlugak anak itsinda itay lakay. Sige. Kanya aluto ay ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasang. Kun agawa ang ti agluto, tamabisina ka. Mga tayaw. Kaya nagitapukot na. Ay gawa mo ni day ti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar, sako pinaturog ida. Anya? Apay nga asukar. Katanda mo tayo karnet baka si datayaw. Ay na, di daamutag sida iti kasta. Mas kay kayat na ti aglabay iti asukar. Mangantak iday. Nanay ba? Alain kayo man aninang tiputog ko? Ha? Nay, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawa. Tapadak abakutang. Psst! Nagdagarinara. Putog ko itiruar. Anya, ay nagloko kan. Ala na lang ibang. Sikat timay sa aninang. Anya? Ay katuan ah, day talaga yan. Kaano aya, Rodel? Ito mo may alawas na na. Gamnay, sikreto tayo lang ha. Dua kayo lang na inala kaninang dito'y lugar tayo na. Tapno saan ang mabuking? Danag mun ay ah. Sa anak matatismosa. Kun amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngayon may nanang. Diyak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, nagbalik ka. Ala umunti swildong anak ka. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawot dan na gatas. Kun agbirok na itinaimas asida unda. alang ron. Mabit lang ta kasaritak ti boss mi nanang. Barang ni advance nan nga ito ti sweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli ah. Di mo ko mapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pa asyak ti mga awer ka dagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papananti swelda. Wan nanang, maawatak day ta. Saan pa yung mga agis eskwela dagiti anak mo? Mapi akas na ka na yung da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung aggatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, Jay Inam. Eh, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko nga ti ugali ti may sa tao kat babang titigtig na ikan pa nagsasauna. Nakita ko ngamin kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka mga alay ti sweldong. Wan nga ron. Ngam awatak latan. Ipagpagapok ka dagiti anak ko. Kay sukat nga ron ti mga wawir ka dakwada. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kadaytaan. Iso na lang tapwersaan namat nga lang ti sweldong. Nga uray saan ka pa'y anak ka sweldong. Oh, adto iti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na. Nagsaya atay. Agyaman lang nana. Jaklay pagaro pagalanti gagayam amang did iti regalo. Muna. Ngam, jaklaim pagano. Medyo bumakat kaya munting chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa. Wala na. Ta, minupusal baby ti anak mi. Talaga na kita'y padak nga adan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdung mo ngamin nagitinataganin na nasikaso na pa eh. Wala. Kun, managayat kami abang bakit, Rodel. Wala rin nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamutan, nana ibang. Wala. Kumpare. Aywan, mari ibang. Itulot kang agawid ng madamdaman niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat pagyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang, mabalinta ka kita kita. Ha? Apay, Rodel? Agwa,
At ako manapatin nga bakin ka. May ngamin o personal di pangibaga iti na ito. Ay sige. Mabit lang nga raw tagrubwata pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake na in-order ko, ibang. Naimas dahil ta. Agyaman na Rodel. Ano? Anyagay ko na may ibang ang kanda. Kwa, na-develop, tirignakin ka, iti indurog ka. Ha? Idi ngayon nagkapo ka, iti bunyaga. Iti balay ti ina ti anak ko iti ruar. Anya? Ibang, agayatak mo kan. Ay na, di nakman paglulukwan si Karudel. Diyak mamatay. Bakit anak ang arman na? Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina ako na dahil, ibang. Sikan ti kahit ko ita. Anya? I love you, ibang. Sinaak ti asawa ko, maglunan lang. Ay saan di mo aramidan day ta. Takaasi mo't di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arudan na. Ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, anak. I love you to. Kulabot ka na. Mayat ka, ebang. Ay, saan ka narikat nga yan? Kasanong numaaman di asawam na ito? Kanuray di asawa. Ilimod ta ko nakman. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, ebang. Sige man lang. Ngunit, I love you to. Oh, yes! Ang yaman kayo mga. Pautangan na mamangaro, ebang. Anya mo dayta? Kaak-aklon ko pa'y lakan ka. Ngam kwarta adagos ti ibang bagang. Pasensya ka na. Nairan-ran na lang. Nagkasapulan na kiti kwarta. Naibos nga ng tigatas dyan ang kong. Git, naibos anak ng iti kwarta. Ring-ringen na kami di inaanak. Ay, mano ayati ka sa ulam, Roday. Ulay 3 mil kumano da. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko. Yes! Yaman lang, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamot ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkala ka man. Ay! Hindi nakikin. Ibang. Kasto'y kayang tirik na di makiinlay iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsan ka. Ay, kaslay subsubli tirik na iditin ijira. Ano yan? Nakaring kapay mo lang, ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka ka din. Tal alagang pa'y latituro. Maturog ka kitin. Di kag puypuyat. Maturog tal. Apay kasla maturog mo na utang ang makikainda tila kanya. Ay, nagangtog mo ito ni Punso. Ay, so, nagalastiro ka na. Nangruna na kastoy ko maturog. Ay, permi magtikuran at tirong panan. Ilang man lagi taligibagan kasi. Ay, diyak kaya akaida to'y lakay nga asawa. Ada at anak ka, tanay, naibusang tigatas na anak mo. Inton bigat pa'y latisweldo, minanang. Iba kang itibus mo taala itan, tanay, agawi lakmat lakuman madamdama. Ay, ala, aguray kayo nga rudbiit, tarimorte amo mi. Ganoon gaya, abangan mo makautang ka iti among anak ka. Ha? Pangusaran niyo iti kwarta? Igatang ko kuma iti kutsyong na kita anak mo. Tana impis matantay us-usan da akot so. Sige,
Adasat to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalakamot lang ang madadaal. Nayunam ti utang manak ko. Oh, ato yung tinawdawatam akwarta. Sweetheart. Nagyamanak si Tata. Magkataping-ping mo ibang... Ay na. Basta ikarin masyaklan. Chicks mo ha. Kita ko na yun na. Well, promise. Sige nga raw. Agawin ta. Anya, nabi. Kita pa nante. Malungkot. Baliwan tantong dagdag. Iti sa bahay ng daw sudan. Sige na raw. Sikati makaang mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita pukota. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mati ayan na iti kalman. Inka man agtot bras punsaw. Ah. Ang sitis ang awak. Ha? Kung nagdigos ka man, nagandod ka. Nagilukukan. Kapayakas na ka itang ibang. Ibang-iba ka na ah. Nagbalinsamot ka na sensitibo tagong mau. Kita ang matdagita sa kamanay, nakataptapaw. Kasta talaga na ita, naanapan kami nagsiminkaw. Sana may katanagaw, iso akas nakataptapaw. Oh, kaya tigatas na kita pukota ako na. Awan ti sweldo di anak ta, na-delay ka na. Anya? Nay, magtanagawid ka anak ka. Ewan tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Malasumrakan. Nay na, nasang patak ina nakaturog ng awan kadwada dito balay. Nakamaki na pananjay inam. Anya? Ne, kinmutong dagiti anak ko tatang. Kasano adi na kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamat jay inam nga awan may itad mau. Anya? Sana pudno day tatang. Kat no kanayon ko nga itad ti sweldo ka ni nanang. Kan nakautang ak pa iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya, ay naglukaw. Pangip-ipanan na nga rod nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanya. Hindi mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na ima sa sidaay. Ni, nagchat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nagchat da ito eh. Adain forward na picture ni nanang. Kat, ada kadwa na lalaki. Anya, pasinaw. Ni Matrodel tatang. Ha? Kitaan nyo, agsinsinubo ta dito'y ladawan. Nat. Ay. Tiyawanan pa nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaysukan na ibang. Anya ti kayat asawan timpurwar da aladawan niyaw ka ni Roday. Awan ti aklona, basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Kayong ko lang. May kankansa na makpagatan. Sige, padasam di mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ila, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. Nukano abing makit ka, isumot ti panaglalakay. Ay basta, agsinatan, tasaan kan ngay ayatan. Anya? Agsumli kayo kinitapunso na. Di yu sinaan. Ah, sika nga ron ti pilya, Crudail. Nana, agbalbaliw ako. Urnusi kong ti pamilya. Nauma akong nagchichiks. Isong agsinatan. Anya, ay bayadam nga ron dagiti utang mo kanya. Unto na. Inton makastrega kiti trabaho. Suray punsulakay, nailaw anak. Ang di ka madanakan, tawan na pasama ka na kami kin ni Roday. Nagkinkinibin kami laan, ngum saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunod at akin kaibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilya. Suray, nagsina kami kin ni Roday. Agbalbaliw ako, promise.
ay ayadan ka punso asawa. Ala, ipakita mo nga raw, di pa nagbalpali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbutan ka. Mala, urnusan yung tibagbagyo nanang. Di kay basta mamati iti ibagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmak na yan na pasamak kanyak, anak ko. Aga bruda, kat da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Diyak baybayan nila. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punso na kay, nagbutitan niya anak ta. Why? Apay aya. Kwa, mangtad ka man mo, iti ikatang ko iti pulpos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga no, paaram ka man ay. Ah, Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat aglutaw, tasak ti para palengke. ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kan to no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigam iti kwarta, nga oray piso lang. Nalawag. Dinak pinagigam ta asawa kiti kwarta, isumat lang ti pagpawpawitan tanak may nga day jabro. Mawatak matkiti no apay nga aramidan na ti kasta, katita dadakkelan dagiti apukok, kat agisiskwela dan. Alakastan, to'y pagayam mo, iba. Alagagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam, iba. Dito'y drama tayo. Manang Biana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat Warinyornos para descript ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amen. Biyag di tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Ne, sa dino ti papanam, Ryan, anak. Tumingko ita, intayo makimisa. Masadutak man eh. Makatuturo kak tumanan ni Jisipan. Nakailatan ti mapan? Anya, Ryan, laglagi pong kumaakanayon ti pagpatakan ka anak mo. Pagrebengan tayo kas anak ti Diyos ti agdayaw kan kuanan. Nakayulatan. Anta papanak mami. Sa dino nga min ti papanam. Jemol. Kadwak lagi ti gagayam ko. Sino agagayam mo? Ay, ni mami man. Masapol pa ila ka di adamagan nyo amin na kita. Dakalahon. Baro akon. Sana kon nga ubing. Kaya sana narumban. Protektaran dak akas labasit nga ubing. Ryan, awan Sige mo. kitin mami. Tagdardarasa. Bye. Ryan, mabit laang. Ryan! Saan na kayo ngayon kang kano ni Ryan, ma'am? Wan nga rod, Suling. Manipod na ibarkada ni Ryan. Si mabalin ti ugali na. Na-impluensyaan ka dagiti barkada na, ma'am. Wan nga rod, di na pa yan kaya ti makimisa. Ay sos, di yu sad nga nabagbagaan, ma'am. Kundi yu itulok ka kanayon arumwar. Tama nga nanya pa iti mapasamakan kwa na. Sapay barumbado dagiti daduma barkada na. Madanang ka na, Suling. Nagrigat gayam no awan kabinadang mo amang mayapay iti anak mo. Kabayatan ti panagtakal na. Ala, di kayo nagliday, ma'am.
Adak mo da katulungan nyo amang bagbagakan ni Ryan. Agyaman nak, suling. Ryan, napnapanam iti kalman. Iti balay ti barkada ka, mami. Naibarkada ka na ako. Mga asim tapilyon ti pakibarkada ko. Tapno saan da ka nga ismusungan. Ang mga numakasursulo ka nga agbisyo. Mami, arak lang mo ti bisyo dagiti babarkadak. Anya, saan? Sardengam ti uminom iti arak. Pasit lang mo't, mami. Ha? Umawawag ti girlfriend ko, mami. Anya, at ang girlfriend mo? Ngayon, apay, bawal man mami. Aming lakit din, may parit. Ay na anak ko, ubing ka pa ay tapno makiayan na ayan. 16 kun, pero akon. Anak ko, ala ide po man pa'y deta cellphone mo. Nagsarita tapay. Mami, imbis na suportaran dak. Kan suportaran nyo amin nga aramidak. Kung kontrahan dak. Saan kayo kumamot nga? Balin na kontrabida itibiyag ko? Ryan, anak ko, di mo kumamot ipagpagpag. Mami, kwarta yun. Apay mananti kwarta. At dangarot pang aramatak. Noan niya ti kasapulam. Ibagam tasyak ti kumata. Ayun, nakaimot kayo. Nagaduti kwarta tayo. Nagaduti negosyo tayo. Nung nakaimot kayo. Saan amabalin at ikayat mulatan ti matungtungpal? Nakilak nga rudan. Yung pas laubing pala ti panang trato yung kanya. Apay, kabailamon ti tumakdar iti bukod mo asaka, Ryan. Talaga yan. Basta ikandak iti ado a kwarta. Kung ano itad yung titawid ko. Tayo panagnag ko kada kayo. Akabaala ko ti agbiag asisya. Anya, Oh, anya. Itad yung titawid ko, mami. saan amabalin, Ryan? Saan amabalin? Nakaturo ko ni mami. Ibasa nga ang iti balik na. Dito eh. Tago ti iti mo namin dito eh. Nagtutuma abang ko. Lahat ko isa. Idulong ko rito eh. Ta-diskartsak pa no kasama ang mahalapit ay pa na. Nalakala nga diskartsan dahil ta. Suling, ayan ni Ryan. Nasapa mo ta rin war, ma'am. Napanan nag-eskwela. Ne, itaman pa'y anasa pa rin mo ay chay. Wan nga road. Adda siguro aramidan day di pagadalan da, ma'am. Munay lakat ti anak ko na ayan. Sige, ma'am, tay sagana kung ti pagarmusaran yaw. Sige. Hello, Ryan. Hello, mami! Nakautanak! Kat pangpangtahandak na gini nakautanak! Patayin dak! Nujak maitan ti utang ko kalakwata! Anya, sa dino ti ayan mo? Adak ti tibang ko, mami! Sorry ah! Gamit na lang ti may isang ATM card nyo! Mangiwaran ti kwarta tabayadak ti utang ko! Anya, Please, mami! Ita nyo ti pin number ti ATM nyo! Bugbugan dagdag iti nakautanak! Nujak makabayad itan! Please! sige, itat ko, anak. Ryan, kasalungay! Matuloy tayo kadino, malpas ti klase tayo, ha? Agja-jamming tayo, ha? Katwa na, itakit din, ha? Intayon. Anya! Oy, di pala napas ti klase tayo. Nag-skip tayo, ni ti klase tayo. Ayun na niya. Mabalin, met. Wen, Alfie. Kat, asin mo ti kadwa ta? Siyempre, dagiti sigot at tropa ta, ha? Sige. Ni Gina Akiljoy ti sumungan Alfie. Oy, awisin ta? Kay Gina ita ka ba? Pag anong ti kasta klase ti ta? Gina, papanam? Ang klase Alfie. Di ka na klase, ada papanan tayo Ay saan? Diyak kaya't taglangan. Ay na, maditi na singput unay. Padasa mo ti agpasaway sag paminsan. Apay, di ka maboring, di ka sa kararamid. Nakasingsingput ka, nakaululimat ka pay. Kuanganin Alfie. Ay na Alfie, bye-bye am ti KJ kadwa. Maburing ka no awisam dahi nga anak ti Mamir Miraot. KJ lang arudan, awan pa'y kwarta na piman. Sige, panawan kayo pa'y. Hala, kagiskwelahan, barang makaiskwela ka. Kat maadaan kanto iti kwarta akas kada kami. Anak ko,
Nakaw, nakaaduak ita itinaglakwan. Talakok amin tinatangay nyudong ko. Ha? Kasta ka di, tatang? Masayat nga rin, Narana kami nagitay bisita at isuke. Atang karoon amin nagitid lakaw. Kasta ka di, tatang? Mato'y talawan sa mintun bigat anak ka. Saan ang tatang? Igatang yukit di iti bagas tayo. Awan mo ti bagas pusak igi pagadalan. Agbalbalo na kumat. Eket, igatang mo iti merienda na. Saan ang tatang? Iduling yukit di. Agdamot tayo pagpabalo nyo at tinapay. Iso ti merienda. Ay na, agyang manak ta nakasiksing ka anak ko. Agyaman akmat, ta nakadumdum mo ka kanyak, tatang. Papatkin ka nga minuna anak ko. Pasensya ka na, tasaan tabak na. Sumaga na anos na, wed. Ta kayo ti agan anos, tatang. Kandi yu baybay ang tisalong at yu. Tapno saan kayo nga agsakit. Wed, anak ko, parakan ka. Ikarit nga gadala ka na imbag, tatang. Tapno makagraduala. Kat maadaanak ko itinapintas na trabaho. Di kay tubaybayan, tatang. Ay! West na ako dato ang Ryan, naibusin. Ano? Kunak manubak nang kayo. Maibusan ka maggamit yung kwarta. Ay nga, natyanan nga roti pitakak. Ano siya kitado pa ya? Nabakbak nang kayo, ang amda kami. Hala, di kagdanag, Alfie. Sana problema. Siyak gastos. Os! Talaga? Well, awan problema iti dayta. Igam ko ti ATM card ni Mamik. Wow! Solve nga ron, makasta. Uwi na. Solve na solve, Alfie. Anay ko! Ay, sorry Salsali kamat kami nitipag na. Anay ko! Binanta ka matagdisa ka, Siyak nga rin gagara. Apay ngamin nadikag sapatos. Nakachinelas ka kung may agiskwela. Talaga masakitan ka no masagid labas Tawan sapatos mo. Nadadaal nga mintay sapatos ko. Ay, piman ka man. Ikang ka kuma. Ayan. Sana, tama nga no, agruam ka. Sige. Naglastog ni Ryan. Paglastog na launay ti kinabak ng diya. Yak man lapan pansinan yan. Sa bali ti ugali day ta kaadala. Ryan, ingkag diguson. Nakasaganan ti pagdigos mo. Basta mo ti pagsukatam. Masadutak. Kakag-eskwela, nanasuling. Apay nga ay. Masadutak kon. Sana ba rin tabak ng kami man? Ay na, Ryan, baro. Nasaysaya at mo't lang no makaadal ka. Gundawayam kiti ti agadal tanda pagadal mo. Sana kas kadagiti dagdumang agtutubo dita. Nga uray kayat dati makaadal ka, sana mabalay tawan pagadal da. Apay ay diktaran dak na nasuling. Ha? Asino kaya mang diktar kanyak? Ibagbagak lang. Awan karbangan nyo. Nababaunan kaila dito balay. Ha? Nagsantang ka pala ko mga agiskwela. Pasensya ka na nakaw. Uray ka sa ti ayat ko amang paanalkan ka. Saan nga umdas ti batmat gada kapag adal mo. Sayang ti aldaw, tatang. Unahang kurang at talaga Tumuyo ti... nga. At dan inaplayak para iti scholarship, tatang. Ikararag tayo. Asapay ko matamay sa kadagiti mapili ang maikan iti scholarship. Ada ka na nako, nagkapam. Manungal daw, asan ka nagawin? Malas. Nabakak manan. Napan ka kadimanan nakisugalan ako. Ayan tilugan mo. Awan nga ruden, naabak iti sugal. Anya, unay kamatan anak ko. Manun alugan tin sugal mo. Ininutan ang maibibos ti pundarta. Gapo iti panagsugsugal mo. Apay aya, katkwarta tayo mo ti sugsugal ko. Saan ko mo tatak-takawan? Anak ko, laglagi po nga awan tinagadalam. Agpadata nga awan nagadalam.
Imbaga kidikan ka nga adal dito na rin. Mabalin ta di, mami. Di na kong sermonan tanakudot ti ulak. Raya, Please, aburido ak. Isu adiyo ko man degdegan ti pan naka-aburido. Nawatan nyo. Tatang, naipromotak iti trabaho. Siyak itan ti manager iti kumpanya pagpapaayat. Ay, kasta ka di anak ko. Ay, naayat at talaga ti Diyos. Kablaawan ka, anak ko. Agyaman na tatang. Nupay imado ti responsibilidad ko iti trabaho. Ayos laan. Uwan, anak ko. Kapailam ba ita? Aywan, nagsweldo akon. Oh, adtoy. Da kayong ti makaamo. Tada kayo ti para gatang iti masapsapol dito balay. Iso ada kayo ti pangirimitak iti sweldo, tatang. Ay, nasan ah? Basta igaman nyo ti sweldo, tatang. Bundawayan nyo tabalasang akpailaan. Kasta ya. Wen tatang, iso ada kayo ti prioridad ko ita. Adto ti taraon, mangan kan madam. Tapno makatumar kay ti agas mo. agyaman sorry. Ni, apay ngagsangit ka ngay madam. Ay ayat lang amin ti bagi. Apay asyak wahay tinakaptan iti ang duduma sakit. Ay, patid karam ti pakinatom mo madam. Agimbag kan tumo ilaang. Basta tumaram lang iti agas mo. Nabaybay akong ti kakaisuna na batbatian. Mami, ila ko tayo ti restaurant. Total, kimapsot mo langan. Pag business tayo langan iti sa bali. Ngamarayan. Ken, paggatang nyo mo tayo iti agas yun, titatuma. At dapay ba't pagkatang ko iti agas ko, anak ko. Maibos to ti urnong nyo. So nga, ila ko tayo tayo jay. Maimbag nga oras mo, ma'am. Ha? Ryan? Sikamot kayong dayta. Kunak no asino itayan ti sa nga ilik. Kumusta? Kimutong kamatan. Ma'am. Mabalin ka di nakawagan iti ma'am. Si kakit di man. Nagkaadanan ta. Ma'am kunkunam kit din kanya. Umayak ko mag-apply dito kumpanya yun. Namuak mo nagkasapulan kayo iti janitor. Ha? Ala, saan ang maibagay kan katikas na ang trabaho, Ryan? Awan nagadadak, Gina. Naibusan ka na ba? Nakababay man yan, baga. Agin, nailong luma, naigin mo na pitibisyo. Kaday tato nakaibusan ti kwartami. Kaya masya nakitina. Masakit ni Min. Kaya awan ti amo ka pangalaki ti pagpagas na. Sige. Awan problema iti dayta. Awatan ka, Ryan. Kan bayam, takitaag no kasano ang matulong ti ina. Agyaman ako na, Gina. Talaga nasaya at katao. Pakawanan na ko man. Buti nagtagibasit ka, idi. Ay na, awanan kanyak dayjay. Lipatom daytan, Ryan. Nabayagan ang napasamak dayti. Linipat kon. Denggan, dagiti nasaya at tapamagmaga, tapno di kan to agbabawi, iti udi na. No pasig anayin lubungan ti araramidam, saam kanrigat tumat, tilak amam. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyang di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami.